Mama wakwaba wafre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Wonu agimambadu nim se mfe mokro no. Ade atinye no na agimambadu edi la mu. Edi animu okoye ne Ghana card. Obetimi aye me say aye otan. Wan so kai no adenti na wanka se yese sa na open no otan ne on person dey ko beka se o yewura running mate no bia mama mfanye bia tribe ba ko pe nko anase region ba ko pe se be ya mun ko yi bi free region bi abi what you say nanka enu go so mention region edin na osan mention names on one name nkrofo e wo board won pese ye de maom na on dia beka no na mpacho say eastern region so chi hen so sore no so ka say ebia yewra ofurata wo yewra amakwata wo yewra ye fa say information ni say ye say kojo pon kroma no on so ka say ogbobodi a ye wo enipatitiri wo so won mo a na central region for so ba hwana be yi no as a running mate ade na oye no emfaso ni so na Dormaahene so we attention maker there just stop that thing now. You are a man of you have wisdom na there what me develop what to the highest level to the high court judge. Why we dey ya edino ba ko pene ba be vice president na me dey man me kwa ne esan ma yi kakra ne say vice president no yentoro so abawo anu tin about me forget ya when the campaign no because nipa ye to abana man no say ono ba me ni wini a ane ye wo vice president no wonya kwanya be operate although vice ne bit me apushi or so bit my campaign a man for bit ne ho do akoto abane bi I dey support no doubt, but that is not the issue. That is not the issue. It is a una na Dormaahene ubu wa bi wasem bi ka na wo bibi ye upe vice president ma ukrom upe vice president ma Dormaahene anase bia bonoman a enye MPP me so bawo wo ye ni woni twaka wa MPP ye ni woni twaka because we hu so mfa so bia wo de ba timi di bobo party no obi a wo tan party ndie esini na betu yefu sebi mpache wo benefo mani mu amesere meka sebi wow whatever say oyire ana anu ti na ase sebi oyire no sebi o oye tutu ni ubekwa bonte bibia na obi sen no so wona ne da inti waja no okọ ompani bio okọ bebajo ade china da sore na akotese obi ware sa oba na utimi ko esore ka se sa oba we di yen ware no ntimi ukutu nipa na okọ ware nefu se bebajo ya no wote ka sa ma che nipa koro wote ka che se nipa se men ware oba we no tutu ni wo yesa wo yo mampofo una ompe no bia wo pen so ana wo yetutu ofiri wo pen so a onye tutu ni biem bia suni ban bia na ne eti ene ma woda ne sa of course abra bonum wonye suma berewa waja no ama ne so onko wo ha woni sen wonye suma berewa wi de wo kohwe no ofa ho ban NDPP wo wi si ebeche si ebenua si ebenom you don't care. The only thing I you care is say Mahama be president. Na opre vice president I bono have no. Ana when you niswedi hu say MPP win ye. Wow. So now when hu han no, yes sir. When hu light ni say true. Anu ti na mani abrese me mpese sa nkrofo e because han no atodi da shining star no to them maumia so say shame whether you like it or not. That's all.
Enti wohu se won me se ura John Dramani Mahama ne be wini a kon na eso kutu ni saafo no because mo de NDC ni mo ani ni ye kura wo ye de MPP de se ba appointment ahoro a me da se Grufi appointment ahoro a MPP ba power omodi mabro half no e massive but look at NDC ba mona moto abama no pa so mo bo ti se wo hu se han na ba ene de han na true se ba wo me wini dia ana ba wo me wini nti efe de wo provide se fi wo krom dia ene e kon ka kire wo papa kankam subuku konfu etwe o ka kire no se already no ko lose confidence and then the statement you make here it tells you say na me say compare it me ye mabubu of sorry no me hu bi da e Ghana bakwase mu na Yesu Kristo kura no ono no se na bubu of hunu sorry o aso ko so ni mu ba we de second we third Jesus Yesu Kristo kufro na we pie e Ghana no Jimmy ko bana ko sinyansa ko bana bi sinyansa because me dey na me say dey we na no ka wo beka bibi say e bia emiri bi atwam wo make statement bi ni ade na ye bad against MPP ene na nado nti no yewura won fanche na sisi ade sakonya beto mra se bia o me ma posu a mo ye bi nso wa hamo kanu an ba we de o kan ya ko du level bi se otimi machine obi din tie e obono hafo a onu anana no ebe yi ne ntuma guo aye campaign mo ka mote ti we catch say agenda setting bomb no pese o de otan e 20 way si enya appointi bi amfiri wa obeyi ne ntuma ne go form akoha ono obeye akọ house to house akọ fight against MPP because of say MPP asem enti no pe strategy a obetime gina so enti me de me do ato for mama boko me ne won kontokwa me nyawo emu se o saba je hwe na be make statement bia se ye ne ona ba kire se be o pese say MPP for jimi na se ana wa de ba uti na o kike sa sem no o pese o kire se ye jimi nyesa ye jimi te se ye ni nyansa ye ni pani bia ni ye party mo betima kire de enye o wo na wo wanti me ko kire wo ekro down na wo jimi mia bi ko mi obi kro ekro down na wo peche wo jimi mia ekro down na wo peche emos me da se wo jimi mia wo kro no wo ba mia obi kro na ama no wo so de e pro bon kankan di uvi asem ko NDC mna ko make his statement ye ni woni vice president sem si ba ko fo bi free boron hafo ba ko fo bi free Asante region, Eastern region, Greater Accra, Volta region, North umfa ho enka wo kwan gese ka ma ye wo de se de be ye be akoko appointi obi a e bia ebenya ensutanso na ma MPP no ma lose ye no ani ye na ka be wo de because already no why identify who clear say odi without Mahama no party bi ni we Ghana ha support it think en we wode kan na be wode nti da ana traufie na du fi asem na asem enifia ye nkonko mana yasem ma ofia ye mana achi na jai wotan ya odie obe mankwala ya sa so da business social media na nkrofo sa be di watem sa eje kwa na ba be ji eje we abase ye be nkrofo o mo so mo ya santefo e be kom ho bom ye o mba ye wo no nti ya woda akoba ko bi o se e fe no emrante hin o se den obetumi aye wa ma adi ho agua twetwe wa ma wagasa nti ya na how
how asantefo minim adekodi a wo de still la wo se enoa na obeya we emwa aden otan eni adro e ni ba ko mo ye sa de man say ebe ye issue kese e wo social media